Nohawin Mas Rap Dohot Dongan Cahudata Alealeta Salukin naik Pungkaw tama pagkanayon ng raja ni Pinulata Atong Hundul Mahigani ng tabi Martami namin Si Hangamay Raja Kabiyanan Si Paidua Si Raja Bodar Si Paidulu Si Raja Gorat Dok na gagawa kung naninakana din na mga natin na law ni hakanan o ulaw niyang pin tinalik jubut atos kuwaluli mulai bersurut hahaduli ma atong nagabi panabolik sa mga inong mulo ang inasuhut hahaduli na panabolik diulaw na sa nirongkang sa nanyon Hai matuk si Raja Paidong, hai si Raja Bodar tagayong ng sudo. Sumantos kita kita. Itonggo Raja jadi itu ng salpo. Hamoma Raja ni Agano di Omikiluni. Nagabi Raja Pangalusi disukun-cukun ni Raja ni Hulaulata. Laut camuma atau nalau mangandehon pagkakayon. Tulog tinggalan Raja ni Hula-Hula doon belakang. Pertimbangan pasangan penuh kebasahan kami Tuhan. Oleh ada banang di Tuhan di mata. Jadi penihita Raja Siak Kanan, Baparan Neo Putar Raja Habiahan. Wah, isema ita nama katao, nama satu pakaneo bagi dunia. Oleh ada bang, saya ada silap bagalung, dua silap pakulit. Kung apa nama katao, kalau sudah kita taruh lihat apa. Jadi tutup hidup dan dua-dua ditali kulit-kulit tandos mayat tong kisi-kisi kalau marulah anggina ahadoli manto nagabe rapaca barapoli asasi 20 di balik di hutan kalau masih pasang abang dia kena berdongan tubuh gabe mah aku nina horas titik kena bertonggo raja nunga sada hatatta nunga satolong kita siap anggidolita raja gorat mantong Nagabe Pangalusi rohon sisa-sisa di ulang-ulang raja situ orang si bituan. Jadi tinggion di pasal majuan bidoli hamuma ang kinodoli nama ulahon di apalada tinggion sinonggo di basian kami haluli muna raja kabea gabe mahita aku dinahoras kita nama rumah tubuh si Raja Basaribu untuk kita kita narohas naulus naulaul rakulut untuk tubuhan mau lihat di hamu korjolo hahadong dinami si Raja Paidonga di basah aku tuhami akidulimu si Raja Gorat do tuhahadong kita si Raja Haryana sahabi mana gabe Raja Pangalusi di sisi-sisi di Raja Gorat satu orang sebelumnya dinas rohat tadi bagas jadi nari oleh tema Raja Kinaluki jadi yung perihita terus sepingin kita hak idul yung Raja Gorat terus pada kita deh terus pada kita sekali di Sondo nagduduay Bapak Grace di mana-mana nagagari Raja Pangalusi dinas di rohata jadi yung diho Bapak Grace siap kita ambiloni si Raja Gorat cuma sadar harta apa nagabe Raja Pangalusi di ulauta di lah kurwata di bagas sadar umur berpikir pasal tangga panduan oleh kelas parhanta oleh gabe malam jala horas mah jala gabe asa manduga ina salubolon manduga manopi-nopi Allah untuk nasuhulun ang iman nagabi pa ng buli tulong ang kita pinapagdapunta sila kapasari nagabi si Hanamay si Raja Habiahan si Paidong kamay si Raja Bodar siya pulang may si Raja Bodar apala sumulong bitigyon si Paidong ang aduli si Raja Bodar mau lihat emang di kamu sumulong namin no pasakanton pagtigyanon
Tuhami ang idolimu si Raja Gorat. Semuanya kami teman terbilang Tuhami yang ada di si Raja Habiahat mapasahaton sangapot Tuhami pinompat di siap kuda si Raja Gorat dinalaho mangalusi suku siseni bulan-bulan dan si Dumora si Dumora subituan kalau di arte matutu dengan kami Tuhamu doi nabi si Raja Habiahat ini mah kita saluhun na Raja Masari umur dong bere dong Raja ne dong sahutanai naik mulai utama makatai dong hula-hulata situ orang si pituama asal tahu bema hudugata mau lo tuh mau be nadi padulu dinalau pa ngalusi suku sisa di hula-hulata ada yon sadada tata sadama nang rohata mau lo mamereng dong kita sampai poso di pamata dong sampai antusio terlubui masak tadi aku tak pantas debennya nau padulun dulun alai bisa ada di rohata bisa ada di katata ini nama poso rohaku alani pangidu aku saduna tuak kamuku kalau ada entong na ulang tatut aw mangalusi suku sisa di hula-hulata nengen ko ita mo sa pulapira kusipok kamu sa siyaw asaboy pagtupaw ng ton di bagasan las nero suwak-suwaknya madawan namin turun di Rajay panyaran namin na ipagpunta makatay do hula-hulata na Rajay si Tumoras si Pitwama bunta mo mahudulang mo Rajay boleh tuh pero si cerita aku nang nengen mau bercerita kalau boy sa kue ama asa boy pagtupal doktor di bagasan tiuri hari so ini ada orang kami tuh aja di baru nami tanggung mo ma baru parlobes nami bentamu mau udah mamur samping kami godangan masih sadar nami gogomu di dalam mula-mula dan kita tuh hula-hulata Rajai si Tumorang si Pitwama ini mah amat raja enakta sori pada raja di doma sautan nami amat raja tinok na dua-dua ditalikin area awan tarkotana sisa daulau do sisa anak sada buru do kita tamar doma sahuta naik beda-beda anggo margana di sana nih rak mangado mit maita suku sisa di hula-hula ta wara di doma sauta gaya mah aku menawaras suasanya mana nami Tuhan Musa dulu nah orang di hula-hula nami raja si manulang tulang nami raja yang bulan lumbar raja bona tulang nami raja tulang berubah nami raja si regar raja si hobi hula-hula berkamarami raja si burian raja turni raja nami raja bolon naik bukon naik awak katai do hula si Pitwama tuk sopos dorohanani tak bertartokan yang mula-mula yang keseluruhan dalam sana apa itu hal caluhun nak orang dulu bohara raja kami nung mati mak bahulu raja dapat tingginan dor dapat opasna rodo kami baru pada raja lau kami dapat studio sak kamu caluhun nak orang dulu di sana ni mengira sama pada kasih ada kami bohara raja kami nung mati bape mau lihat mak semua di mana